67 godina nakon njegove tajanstvene smrti, slučaj Đure Adrića još uvijek ostavlja mnoštvo neriješenih pitanja. Na kraju ovog videa ću ti pokazati kako je ova istina mogla biti sakrivena tako dugo i zašto još uvijek nema odgovora na pitanja o njegovoj smrti. Ja sam vaš voditelj kroz misteriozne i neriješene slučajeve. Đuro Adrić bio je poznati jugoslovenski fudbaler koji je igrao za najbolje klubove u zemlji, ali i za reprezentaciju. Njegova smrt je bila šok za javnost i izazvala je burne rasprave o uzrocima i okolnostima njegove smrti. Korak po korak, pokušat ćemo da otkrijemo što se zaista dogodilo Đuri Adriću i zašto njegova smrt još uvijek ostaje tajna. Prvo, pogledajmo njegov život i fudbalsku karijeru. Đuro Adrić je rođen 1932. godine u zemlji koja je tada bila poznata kao Jugoslavija. On je počeo da se bavi fudbalom veoma rano i brzo je postao jedan od najperspektivnijih igrača u zemlji. Igrao je za neke od najboljih klubova u zemlji i postigao je veliki broj golova. Međutim, Đuro Adrić nije bio samo sjajan fudbaler, već je također bio i veoma inteligentan i educiran čovjek. On je imao visoko obrazovanje i govorio je nekoliko stranih jezika. To ga je činilo jedinstvenim u svijetu fudbala, gdje su igrači često viđeni kao jednostrukog talenta. Njegova smrt je bila veliki šok za javnost, jer je bio mladić sa velikim perspektivama i velikom ljubavlju prema fudbalu. Istraga njegove smrti je bila komplicirana i trajala je dugo vremena, ali nije pružila mnogo odgovora na pitanja o uzrocima njegove smrti. Jedan od najzanimljivijih aspekata ovog slučaja je taj što je Đuro Adrić imao mnoge neprijatelje u svijetu fudbala. On je bio veoma uspješan igrač i imao je veliki broj obožavatelja, ali je također imao i mnoge neprijatelje koji su ga mrzeli zbog njegove uspješnosti. Istraga njegove smrti je bila obavljena od strane lokalne policije, ali nije pružila mnogo odgovora na pitanja o uzrocima njegove smrti. Nekoliko ljudi je bilo ispitano, ali nitko nije bio optužen za njegovu smrt. Krajem 20. vijeka, slučaj Đure Adrića je bio ponovo otvoren i nova istraga je bila obavljena. Međutim, i ova istraga nije pružila mnogo odgovora na pitanja o uzrocima njegove smrti. Na kraju ovog videa ću ti pokazati kako je ova istina mogla biti sakrivena tako dugo i zašto još uvijek nema odgovora na mnoga pitanja o njegovoj smrti. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.